Marija. A zakaj se svaki put smijemo? Uvijek nam je tako awkward. Fakat je awkward, zato se smijemo, ne? Jer smo tako super zabavne. I kako si? Dobro. Ćemo pozdraviti ljude. Bok ljudi. Bok ljudi. To je nešto eksplodiralo. Čuli, ali... Sumnjam. Kako sam? Pa dobro sam. Evo, prošli su najgori dani hormonalni i u zadnje vrijeme užasno to primjećujem i jako me to frustrira. Imam baš osjećaj onako bespomoćnosti, ali baš imam periode kad osjećam, kako da kažem, mislim, ne želim reći nešto što možda je drugima fakat teže, ali baš osjećaj beznađa. I to onda skužim kad me prođe. Mislim, dok sam u tom opće jako čudan feeling i mogu, mislim, znam, kako da kažem, znam da je ljudima kad im je teško ili kad su u nekim depresivnim fazama ili kad stvarno boluju od nečeg, da ko da ni nemaju, ko da ni ne kuže da je to nešto što nije njihovo normalno stanje, nego kao da imaš osjećaj da ne, to je sad tako, to je istina. I zapravo jako zanimljiva tema za našu percepciju. Oprosti što smo te prekinuli. Ništa, zapravo sam htjela onako povući jednu zanimljivu intelektualnu paralelu o svim ovim temama s kojima se bavimo apropo percepcije i istina. Jer tek kad mi prođe taj period, makar se to sad događa stvarno već par mjeseci za redom, ali tek kad mi prođe taj period, ja dobijem taj osjećaj da to nije bilo istina. Da to nije bilo stvarno. Znači, dok sam u tom, dok se tako sjećam, stvarno mislim da je sve u kurcu. I to prekjučer sam samo onak se sjela naslonila na prozor i onako vidjela sunce i vidjela pogled i prirodu i onako imala neki osjećaj, wow, kak je lijepo. I onda sam skužila, Isuse, ja ovo nisam, jedno 4-5 dana nisam se ovako sjećala. I onda sam skužila, aha, to je zapravo istina, a ne taj osjećaj kao da se neću izvući ni iz čeg. I kao, uglavnom jako ružno osjećaj i ne znam koja je solucija, mislim, pijem te neke tablete koje mogu pomoći sa nekakvim hormonskim balansom i ti si mi isto preporučila maku crvenu i imam ju doma. Samo čekam da ju počnem piti. Mislim, to bi trebala od prvog dana ciklusa ili bilo kad. Početi. Da, možda bi se mogla prebaciti na to pa vidjet, jer doslovno alternativa mi je, ne znam, antidepresivi ili kontracepcijske pilule. Koliko sam ja čitala. Da, ne znam. Meni je zapravo u cijeloj toj priči zanimljivo. Zapravo mi je grozno kako se sprda s tim. Znaš, javnost je kao haha, PMS, pa haha, žene kao polude, Ali stvarno, kad si u tome, ti nemaš zapravo nikakvu kontrolu više nad sobom i svojim mislima. Ja isto znam kad upadnem u to, imala sam to ove godine 2 puta, jer sam 2 puta imala problema s ciklusom, kad mi se kao produžio taj period PMS-a i onda to tek počnem shvaćat. Kao, kao kasni mi malo menga, pa zato sam doslovno sam luda, nekada sam nadrkana, znaš kako se onak sprda s tim, kao žene su agresivne, nadrkane, kao pretvara se u monstrume. Nego ja isto baš kao sve me užasno muči, imam jako crne misli, upadnem u to i onda ruminacija o tome i kao ništa nema smisla, ništa nema smisla. I onda kao, ne znam, nisam toliko on top da stalno pratim u kojoj sam fazi ciklusa. Ne kužim, ja sam u PMS-u, kao treba mi doći menga i kao zato se tako sve... I doslovno kao prvi dan menga i samo neka... Evo, to I meni to grozno u smislu kao kako ljudi to ne mogu shvatiti i nema razumijevanja za to i onda si ti luda, ali doslovno nemaš nikakvu kontrolu nad time. To me baš... Mislim, ja kad, ne znam, kad pričam s Matijom o tom i onak sinoć smo pričali
i on isto primijeti koliko kad imamo neki razgovor o nečem ozbiljnom, znači ako sam ja u toj fazi, ništa konstruktivno neće izaći iz mojih ustiju, a kad nisam u toj fazi, ono, koja sam druga osoba i onak, i onda ja isto primijetim i mislim, tužno je da se o tom više ne priča i da se to nije zapravo niti toliko istražilo do te mjere da mi to ono svi znamo kao nekakvu činjenicu. Da. Pa mogu razumjeti njega kojem hormoni se doslovno jedino ono po danu, evo ujutro imaš više testosterona, a navečer imaš manje pa možeš ići spavati i zaspat ono without worry in the world u glavi. Kužim kak njemu izgleda to kaotično i ludo i onako, ok, ne znam kaj se događa, ali vidim da je neko nevrijeme u tvojoj glavi. Da, mislim, baš je naporno. Ono što se meni dogodilo, ono, ja bi prije bila tipa 2 dana prije, znači 2 dana prije menge, nekakva nervoza, oko svačeg su se posvađat, stvari mi smetaju, ali sad mi nije. Znači, meni je 2-3 dana prije menge mi se počne smirivati to, ali dan nakon ovulacije do 2-3 dana prije menge, kaos. I onda sam čitala to, taj disforični, predmenstrualni disforični poremećaj, koji je kao jači PMS, duži PMS, to besmisao, beznađe, ali ono, bojim se, ne želim da, kako da kažem, ni da ne želim da mi se to dijagnosticira, nego i kak mi se dijagnosticira, mislim, doslovno koje su mi opcije. Mislim, kažem, ok je pit farmakoterapiju i ak ti stvarno treba, ono, trebaš uzimati antidepresive, ali imam taj neki osjećaj, ono, idem na psihoterapiju, onak, bavim se svim tim, ono, ok, trebala bih moć bez tog. Trebala bih moć na neki drugi način si to regulirati. Pokušavam s prehranom i ono, zapravo kažu da u toj lutealnoj fazi, to jest to nakon ovulacije, da treba jesti više ugljikohidrata i tog, da zapravo nam tijelo to treba, a u toj onoj prvoj fazi, sad zabrala kak se zove, da treba zapravo više ono masti, proteina i tog. I onak pokušavam, nisam full stroga, ali pokušavam i to i onak se nekak nadam da ću s tim malo si uravnotežiti hormone. Ali uglavnom sad užasno puno pričamo o stvarima o kojima zapravo ne znam, ljudi, ja nisam doktor medicine, makar ni doktori medicine ne znaju baš pa ne znaju ovim baš stvarima. Imam ti baš iza tebe ona knjiga Woman Code, Alisa Vitti, ona zapravo priča o tim ciklusima, pa ti mogu to možda posuditi da se pročitaš. A sjećam se, s nekim sam pričala na Instagramu i nekom mi je poslao još jednu knjigu, sad baš gledam u ovim screenshotovima, jel mogu naći. Ima još ta nekakva knjiga, isto se bavi time kao zapravo kako si mi žene možemo pomoći na prirodan neki način, naravno da se to ne mogu naći. Znam da ima jedna knjiga o fastingu i koliko on isto može, ali to je vezano za to kako se hraniš i to. A ne znam, sad naravno to ne možda mogu sam naći. si ja fakat, ali... evo jebi ga, sad mi je to palo na pamet. Možda sam si ja razjebala hormone zbog fastinga. Da. Ali imam ciklus isto i sve. sam zapravo čula, to jest ne čula, nego negdje pročitala. Ja onak toliko toga čitam i vidim ovo ono, ja ne zaboravim, nego mi kao samo nekakve natuknice ostaju ovo u glavi. Mislim da zapravo ona priča o tome da tipa fasting, to jest kak se zove, intermittent fasting, da je to zapravo ima hrpa, naravno, studija da je to super za tijelo, a zapravo sve te studije su na muškarcima napravljene, zapravo na žene se dosta drugačije to treba odrazi. Manje. I tako. Mislim, to je činjenica da većina studija da se to radi na muškarcima, zato što je jednostavnije nego na ženama. Apsolutno. Zato što na žene... I mislim, masa medicinskih studija se radi na muškarcima. I to kao nije teorija zavjere, to je... Ne, to je činjenica. To je ona knjiga Invisible Women, koju bi ti posudila, ali ne želim da ti se trigerira. Ja sam 6 mjeseci čitala tu knjigu, jer bi nakon svakog poglavlja morala onak
2 tjedna ne čitat više o tom, jer doslovno ne Invisible. Ja sam mislila da je ta knjiga Invisible Women kao sve žene u prošlosti o kojima nitko nije pisao, a nešto su napravile u povijesti. Čekaj, to je ona knjiga koja i piše o tim nekakvim kao svakodnevnim stvarima. Da, se vidi data. tipa ak je to ta knjiga, sjećam se kao zašto kao žene tak malo prostora imaju u javnim WC-ima i te nekakve stvari. Jel da? To je onda kako su mobiteli napravljeni po muškoj ruci, znači jednostavno većoj ruci u prosjeku, onda na primjer tenisice, kako su auti, muški kalup je uglavnom sve, iako su kao ženske tenisice. Da, i onda ja imam ovaj Halux valgus, kako se to već zove, onda da na primjer na početku su airbagove su samo na muškoj težini, koja je prosječno veća od ženske težine, samo na njima su se ti airbagovi palili, pa su žene masovno umirale u nesrećama. Mislim, ne znam zakaj se smijem, ali žene umiru u automobilskim nesrećama, nitko jebeno ne zna. Možda zato što ste stavili 85 kila, kao svoju lutku od 85 kila zapalit airbag, onak. Da. Zato nisam čitala na tim tu mjestima knjigu, radim. ali sam slušala neki jako podcast o kojem su pričali u toj knjizi. Jako pa mi je ostalo, ne sjećam se sad više točno i kao to s WC-ma, kao primjer mi je ostao u glavi. I, na primjer, i onda zapravo tamo isto objašnjavaju kako masa, puno lijekova, to je naravno, ja mislim, američke studije većinom, ali puno lijekova za srčani udar ili za masu tih problema. Lijekovi su isključivo testirani na muškarcima, a srčani udar se potpuno drugačije kod žena manifestira i ti lijekovi uopće ne pomažu, dapače odmažu ženama, ali nitko ne želi davati novce za studije na ženama jer je to puno više novaca i puno je teže napraviti studiju sa ženama. Zašto? Zato što žene se brinu doma za djecu su i imaju poslove i sve i puno ih je teže uopće regrutirati na studiju. Da. Inak toliko nekih malih stvari koje možda kad gledamo onako kao namjera, nije namjera da se diskriminira, ali zbog tih razlika u društvu i u društvenim statusima i ulogama na kraju ispadne da uopće žene, da su invisible. Invisible kao data, a 51% nas je na svijetu. Onako, nenormalno. Nenormalno. I bilo mi je baš zanimljivo promijeniti perspektivu kako gledaš na puno stvari. Jedna od stvari isto koje su opisivali je, na primjer, kompanije koje rade svoje team buildinge, ne znam, ili neku večeru team building izvan grada, muškim kolegama i zaposlenicima plaćaju uredno hotele ili hostele da mogu prespavati, ali ženskim zaposlenicima neće, ženski zaposlenici pitaju, to jest zaposlenice, pitaju da li biste platili babysittericu. Ne. Aha, znači, muškarcima se plaća hotel, jer naravno žena doma čuva djecu, a ženske zaposlenice ne mogu doći na to zato što nemaju babysittera. Zanimljivo, doma. I firma ne želi platiti. Baš onako, bez neuzimanje u obzir drugu neku realnost ljudi koji nisu muškarci. Uglavnom, nije to sad za bediranje, to je onako za razmišljanje malo. Za razmišljanje. Ali zato sam htjela reći, ne znam koje su mi opcije, super, baš ti hvala na knjizi i malo da onak se bavim nečim što je vidi samo se za da mene. je već dugo ima. Pa da, super. Volim vidjeti knjige. Jako puno mojih knjiga izgleda novo novce, to jer ih nisam otvorila. Same. Ali zapravo me želim imati neku knjigu, čitati neku knjigu koja je samo vezana za mene i u vezi mene. Jer sve knjige koje poželim čitati knjigu, krenem ne, ovo je za druge, ovo je nešto što mogu nekom ispričati, ovo je nešto s čim mogu nekom pomoći, ovo je nešto, ne znam, povijest. Ovo tu će biti samo za mene. Samo za mene. Evo kaže, perfect your cycle, amplify your fertility, supercharge your sex drive and become a power source. Yes, to želimo. Znam da sad ova knjiga, bilo mi je teško nju napaviti, to sam kupila prije, 5 godina, tak nešto. I dosta se pričala o Americi o toj knjizi. Sad jučer sam ju vidjela u Planetopiji da ima na hrvatskom isto. Da, ženski kod se zove na hrvatskom. Ne volim na hrvatskom tako da ima i čitati. toga, mislim da ona ima 2 knjige
I baš me zanima sad kak je ta jedna bila knjiga. Kaj Ti mi je čitaš na hrvatskom? jako rijetko. Nije Baš skoro pa nikad jer ne mogu. Ako Jednostavno, je u jer mi je originalu, jako teško. mislim, ako je u originalu na engleskom, čitam na engleskom. Da. Uvijek. Ja Mrzim. što god Neki mogu- prijevodi s engleskog, neke knjige prevedene s engleskog na hrvatski su toliko loše prevedene da ja ne mogu da Da. pročitam 2 stranice, onak, fakat nisam ni lingvist, Da, niti da. ono, profesor Je hrvatskog. čudno zvuči jednostavno. Onak, doslovno vidim da je engleski. Vidim da je rečenica engleska, koju si samo preveo na hrvatski. Mislim, Znači, ja što nije u god duhu mogu čitam jezika. na njemačkom jer me tak naravno najlakše. I Super. onda sam skužila, prije par tjedana je to bilo, kao krenula sam čitati neku knjigu na engleskom i znaš kak čitaš i kao sve ti je jasno, sve kužiš šta piše i onda sam skužila, Da. ali kao Ali ne znam puno šta. riječi zapravo ni ne znam kaj znači. I onda sam krenula kao, imam dictionary na mobitelu Predobro. i onda sam si krenula pisat u notesima te riječi kao Čekaj, engleski ili hrvatski? engleski. Wow, daj nam neke vokabular. Danas ćemo dobiti word of the day. Kako sam se krenula Predobro, pisat. daj mi čitaj da Znači vidim. za onak 2 stranice mi je onak trebalo onak mega je to? puno, ali to su sve onak tipa riječi koje kao znam, ali zapravo ne znam šta točno znače. Da ja čujem. Onda, Ajde, odaberi neke. sad se osjećam glupo, onak A sve ne. me sad kao Ne, pa nije to ne, pa svi ćemo naučiti. tawdry. Tawdry, kao T-A-U-D-R. T-A-W-D-R-Y. Nemam blage, šta to znači, niti kontekst. Bezukusno. Wow, eto, Tawdry. Naučili smo novu riječ. Tawdry. Ajmo sljedeće. Titillation. O Bože, nešto s cicama. Ali stvarno je kao malo onak seksualna riječ. Titillation. tako se zove. Titillation. Titillation. Ništa ne znam. Kao stvaranje strasti, tak nekako. Okej, Stvaranje dobro. strasti ili kad te nešto malo onako kao zaintrigira Aha, ili aha, kao aha. kad te malo onak zasvrbi. Kao. Titillated. Kao adjective bi bio. Pa valjda ne znam. Dobro. Rife. Se Jel ovo- vidiš. Rife. Toliko put sam pročitala tu riječ. R-I-F-E. Da, rife. Ne Mislim znam. se sad ne mogu se sjetiti kako se to kaže na hrvatsku uopće. Kao nešto što je jako prošireno. Uglavnom. Aha. Da. Evo te vidiš. A? Rife, Tawdry, titillation. Titillation. Dobro, Kali. I Kalinu riječ. Word of the day. Perfidy. Perfidly. Perfidy. Perfidno. Da, perfidna, fakat isto. Je. Ok, ali šta znači perfidno? Kao neizravno? Da, neizravno. Skriveno. Da. Opprobrium. Dobro, ona kaže, sad se osjećam glupo i onda krene ono... A sad onak baš sam tražila one teške riječi. Uglavnom. Cow, horse. Kao, mislim, znam šta je horse, ali ono šta je zapravo horse? Šta je to zapravo? Evo tako zapravo moj mozak funkcionira doslovno. Ne znam kaj bi rekla. Uglavnom. Kak si ti, Mariji? Pa ja sam dobro, svaki put uvijek kažem, pa ja sam dobro, ništa mi se ne događa u životu. Ma je, ništa se ne događa. Ma ništa se ne događa i sve se događa istovremeno, kao i uvijek. Ja jedva čekam da ova godina završi. Doslovno jedva čekam, želim 1.1. i clean slate što se tiče ovog mojih financija, što se tiče tog glupog obrta više i ono, to mi je sve onak... Samo želim clean slate startat od nule, doslovno. To mi je onako... sam to želim, sam to čekam. Pa sam skužila kao nigdje nisam baš bila ove godine. Mislim, ok, imali smo taj godišnji i sve to, ali nismo nigdje baš otišli, znaš, izvan Hrvatske, Austrije, nebitno. Da. Bar se ne mogu sjetiti, Ja ne znam. isto jebem. Mislim, bila sam u Beograd, bila sam u Njemačkoj, a to kao više poslovno da, zapravo da. bilo. Pa to nekako ne brojem. I onda mi je kao, sam želim tu novu godinu financijski da startam od nula, sam apsolutno sve potrošila što sam imala, doslovno sam na 5 eura trenutno, kak sam platila te škole, pa sam potrošila na to svoju ušteđevinu.
nije baš meni nice osjećaj sa 31 godinom biti dobro. broke, ali okej. Nisi Ružan broke. mi je osjećaj, znaš, ono, kao Da, nemam znam, nemaš nikakav, nešto na šta se možeš da, nasloniti. doslovno. Pa mi je to malo neka... Ali imaš Okej. kalju. Pa mi je to malo onako Imaš nas, stresno. imaš Buy Maria Coffee. Da, ja mogu živjeti od tog, platiti stanarinu. Zabavam se, ali to mi je onak jednostavno stresno. Mi je kao, nije da sam pod stresom stalno, u smislu da ludujem, nego kao osjećam kao taj baseline level stresa jednostavno stalno. I na tom želim proraditi od iduće godine. Znači, sad mi nekako sve još onak malo onak zbrda zdola, pa mi nema smisla sad kao uvesti u neki red. Da. Iako uvijek možeš, jel? Da, ali nekako, ovo je znaš, neka onak priprema sad i kao zagrijavanje. kad čekaš onak ponedjeljak za dijetu, tak ja Za čekam gym. prvi za Ja uvijek čekam sutra dan za gym. svoje financije, da. To, evo sad za 2,5 sata krenimo opet školica, edukacija, ovaj vikend imamo online, što me malo muči. Kako ću se ja koncentrirati? Kupila sam si neke kao slušalice velike, zato što ja ne znam kak ti je, ali ja kad tipa slušam podcast ili slušam nešto što mi je actually kao nekakva edukacija, pogledam neki video koji me zanima, ja to ne mogu ovak na speakeru. Da, ni ja isto. A evo dostava. Evo me nazad. Naručila sam si te slušalice velike. A, Koje to. su kao noise cancelling. Ja Zato isto što moram. Ja kad slušam muziku, ja moram, mislim, muziku najčešće... mogu ovak kad mi... Ali ako želim kao intenzivno, Da, ako to želim mi samo isto. plesat, Kad samo imam samo onak želim da je to feeling, moje. Da, to je moje, kao mora mi biti tu u mozgu doslovno. I ovo me malo muče, mislim imam ja one kao AirPods od Apple, ali A, to me boli. zna počnet bolit nakon Ne, nekog isto. vremena. To mogu nositi pa sad vremena, onda mi je Da. dosta. Sad ispuhala. I onda sam si naručila te noise cancelling onak slušalice, uglavnom jako skupo to sve. Kao, kaj vam je ljudi, sam slušalica, ok. Koliko sam Pa 100 sam, eura. kao, veselim se sad, edukacija malo me, nije me strah, ali kao malo me muči. Ta činjenica da sam doma i da se moram actually fokusirati, ali ok, bit će to ok. To, a šta još ima? Nema niš, mislim, šta ja znam. Moja mama je u Dubaju, pa ide na Mauricius, živi svoj Wow. najbolji život ženska. Predobro. Baš mi je danas poslala poruku kao da su danas trebali ići na aerodrom u Dubaju i da prvi put ove godine padala kiša u Dubaju i da je sve poplavljeno i da inače Jadni. kao put do aerodroma traje 20 minuta, onda su se vozili 2 sata, onda su zadnji kilometar po kiši morali hodat do aerodroma i da su totalno pokisali ovo ono. Ja, a I jesu da je stigli? kolaps onak Aha. u Dubaju. Totalni sad idu na Isus, Mauritius. kiša. Zato što moja mama i njen muž, oni su se tamo vjenčali prije 5 godina, mislim da je to Kako bilo tak nešto, slatko. Pa idu svako malo. Mislim da svake 2 godine tak nešto idu na Mauritius. Predobro. Žive svoj najbolji život. Doslovno. Fakat da. Blago im. I to je to. Bila sam na Vojku za vikend, prošli Da, vikend. znam, dobivala sam vide. Ja se nisam mogla uopće sjetiti, to je kao ja gledam ove naše poruke, da Isus, ja sam Evi poslala. Jako Dobro, sam ja se sam napila isto bila bolesno. Ja ne znam šta je meni. Ti si Nekako mi je jako bilo, slatka osoba. meni je bilo kao, ovo mi je zadnji vikend, Zadnji slobodan vikend. da, do Božića i kao, ajmo ići vani, ajmo se malo napit, zajebavat se ovo ono. I onda je to sve kasnilo, zapravo to je bilo, šta je to bilo, subota, da. Imali smo nekakve planove sa frendovima i onda je to sve kasnilo i onda smo jako kasno tamo došli i onda smo imali kao, ne znam, još 1.5 sata do koncerta, Da tak se nešto. napijete. I kao, moramo što brže se malo, ne mreš baš onak trijezan drž na Vojka. Jer malo sam pretjerala. Znači, ono kao piješ, ja sam štrukane peline pila. Da, trebaš stati zapravo zadnjih pol sata, ali ti popiješ još 2. Jer a kao ova još prije su- ne još kužiš. I onda sam išla šusne. vum. I nije mi bilo dobro koliko sam Pa znam, jer si ti poslala nama oko 11:30 si poslala kao di ste vani i više se nisi javila, ja rekao nije I mogla da sam u hodati. nedjelju cijeli dan nisam mogla uopće pogledati. Glavno da se žalila prije 3 tjedna da svi moramo prestati imati vjenčanje jer ona ne mre više se alkoholizirati i onda prvi slobodan vikend si iskoristi za alkoholiziranje.
Da, kao šta je Ko se meni, vjenčo? jebote. Ali uglavnom bilo je baš zabavno i ja sam baš imala feeling kada smo došli na Kanje, jebote, onak, znači cijeli dom sportova, onak, ne znam, je bilo rasprodan koncert, ali toliko ljudi, onak, kao kaj se šao, nisam znala da je Vojko baš toliko dobro. popularan, ali super je Jel bio dobro koncert. bilo? Pa valjda je. Mariji, glazbena kritičar. Valjda je. Da, ne znam. Ja ti imam kao, kad se napijem, imam ponekad potrebu, zato što mi je zabavno, i onda imam potrebu malo zbrisat. Onak solo, onak se, Da, onako... čula sam već par ljudi želi to. Da, kao Pa tak, malo solo malo onak džirat. solo vibat, onak sa sobom. I kao, onda su svi bili Tebe zabrinuti. je Ti zapravo Marine, pijanstvo self-care. Da, onak sam se onak kao otišla odjednom od cijele ekipe, kao vibala sama sa sobom, negdje sam se probijala kroz ekipu. I onda mi je uvijek nekak neugodno, sam se uvijek nadam kao da me niko ne onak prepoznaje slučajno. To je actually, mislim, znaš, ono, kad tak nešto radiš, kao što mi radimo i kao ljudi te poznaju i sad ja ne znam koliko me realno ljudi prepoznavaju kad idem negdje, znaš, Da, onak, što nikad nije da ne će ti znaš, ljudi zato što doći i neće javit ti se. niko zapravo doći kao Da. pozdraviti te. I mislim, znam i ja to, onak ponekad nekog ono, prepoznam na cesti kog pratim, ali zapravo to osobu ne znam. Mislim, čudan je to nekog osjećaja, onda pogotovo kad nisi your best self. Tak smo- da me niko ne vidi. Tak smo Pamela i ja u autu cugale u subotu i onak ekipa prolazi na parkingu i gleda u nas, a Pamelin viski na auto i mi ono, slušamo muziku sa mobitela jer moj auto ni nema radio. I ja onak si mislim, jebate, sad ovi ljudi tu prolaze, ko zna, možda onak jednu, barem od nas, Da. prepoznaje. Da. I misli si, Klošari u autu. cure moje, prošle su te godine. Pa Prošle nisu. su te godine. Ali bilo je baš dobro. I Da. baš sam onak Treba uživala. se- Ali treba nisam se uživala zajebavat vani. malo. Ja ne znam, ljudi, ja ne znam kaj je sa Zagrebom. Mislim, znam jer sam se rodila tu i živjela cijeli život tu, osim zadnjih 5 godina. Ali, mislim, ne želim vrijeđat, ali Zagreb je nenormalno dosadno mjesto za izlazit van. Da. I to da ti ne možeš naći ono neki klub, bar u kojem ćeš znat kakva muzika te očekuje i u kojem ćeš znat kakvi ljudi te očekuju. Meni se čini da je sve toliko random. Pa dosta Toliko random i ono što sam ja random. skužila je kao DJ-evi često ima neki svoj set i onda kao kad dođu do kraja samo ponavljaju iste stvari. To mi je dosta ludo, moram priznati. To sam Ali već čak par ono, puta i DJ primijetila. imaju svoj set, ali nemaju svoj stil. Da, Ja znam kužim. jako malo DJ-eva, dobro, jer slušam određenu vrstu muzike i na određenu vrstu muzike idem van, ali znam zapravo jako malo DJ-eva gdje ja znam šta će ta osoba puštat, jer znam taj stil. Da. I, na primjer, u Lisabonu bit DJ je ono, DJ-evi rade većinom kao producenti isto. I oni produciraju kužim, muziku da. i DJ su. Znači, to je ono kao nekakav artistry, a ne naučio sam na mikseti pustit 58 pjesama za redom. Koliko je random ovo je početak podcasta. Prvo Menge, OPMS. DJ. engleski vokabular. Sad ćemo Kritičari, a sad ćemo pričati glazbeni o psihodinamskim odnosima u obitelji. Baš smo onak verticile, ono. Ne znam kako bi to Ne, sam drugčije htjela opisala. reći ono, želim da netko otvori neko mjesto koje će biti pravo urbano mjesto, a ne pijani ljudi se sljevaju iz centra i nitko zapravo ne zna kaj ih očekuje tam, nego je eto upad jeftin pa su svi tamo. Znači takav osjećaj. Gledaš okolo ono, zašto su svi ti ovdje ljudi? Mislim, i muzika je random, ali ono, bilo bi bolje da imaš ljude koji, mislim, joj, sad zvučim kao ona stara osoba koja se sjeća da kad smo mi bili mladi, kad sam ja bila mlada, ali stvarno kad smo mi bili mladi, ono, mi smo išli u Akvarijus, petkom je bio hip-hop party u Akvarijusu. I Bio je nitko- u Lemonu nešto, jel da? Ma, Tada, kaj kao to, neki to hip-hop, nisam ja bila, tad sam ja već R&B. bila stara. Da. Ali kad sam ja imala ono 16, 17, 18, 19 godina, izlazilo se u Akvarijus, izlazilo se u Piranju. U Piranji, koje ni ne znaš kaj je to, u Piranji na Arunu, to je sad gallery, jel možda to gallery sad, nebitno.
Uglavnom, Piranja na Jarunu srijedom je bio R&B Confusion. I ne ovaj confused R&B koji je sad, nego R&B Confusion. Srijedom. I tad si išao na malo kao više fancy party gdje će biti malo različitih ljudi, ali u principu ljudi koji vole R&B. I šta se puštalo? Puštali su se i kasne 90-te, kasne 90-te, 2000-te, R&B, Da. ništa, nikakvi miksevi, možda neki hip-hop se ubacio, ali ne pretjerano. I petkom u Aquarius, to je baš bila onako kultura. Isto kao što su ljudi, ne znam, koji su išli u Močvaru ili u Melin, ne znam, nisam išla, ali to je bila neka punk kultura. I ti si znao da kad ti dolaziš tamo, određena muzika će se slušati i neće biti random ljudi. Da. Jer do fucking Jaruna ne buš došao greškom. Da. Ko što sad sam slete, jebi ga, u Ilici smo, might as well spustit se u fucking bunker. Nego si baš bio okružen ljudima za koje znaš šta slušaju i izvan ovog dana i znaš zašto su došli tu. I onda su i DJ-i bili malo fokusiraniji. Nisu tak bacali muziku, ne znam, ja sad serem, ali ja sam toliko uživala u Lisabonu, jer u Lisabonu doslovno svaki dan možeš naći DJ-a ili neki event, može biti i popodnevni event, ne mora to biti do 3 ujutro, gdje će muzika biti dosljedna tome što se kaže da će biti. A ovdje, možda sam stvarno samo prestara, pa nemojte me slušati. Da, ja nikad neću zaboraviti u Londonu, imala sam negdje 17 godina i hodali smo tak negdje po centru Londona na večer i kao prilaze nam dvije cure, nekakve kao hostese i kao nešto oni, dođite u Baramba, whatever, i ona, da, kao Baramba, whatever. I kao hodam mi dalje i onda ja čitam znak kao Baramba! Renuli smo, naletili na taj klub i ušli. I bilo je najbolje ikad. To je bilo kao onim filmovima, onim plesnim filmovima. Jamaican Club, ili nije nešto. Jamaican Club, je neki kao hip-hop, R&B, isto, ali doslovno kao tim filmovima, kao ekipa se skupljala onak u krug i u krugu su onak plesali, onak bolest, neki breakdance, a ja onak mala 17-godišnjica curica iz Austrije došla, onaka, kod je bila, doslovno kao uvijek kao nerd, u tim filmovima sam stala sa strane kao nisam mogla vjerovati kaj se dešava. Da. To je bilo dosta dobro iskustvo. Ali UGL. Ništa mi se ne dešava previše u životu, dobro sam i I'm happy to be here, tak da. Da, to je istina. Ja isto. To je to. Lijepo mi je kad imamo jesen, actually. Kad nije vruće pa je postalo hladno, nego imamo taj neki međuperiod. I to mi je čini mi se da zadnjih par dana u jednom trenu vidiš plavo nebo. Sad ja vidim plavo nebo dobro. I to jako sam zahvalna na tom. I želim svaki dan vidjeti plavo nebo. Znači može i padat kiša i sve, ali malo da se razvedri. Mislim, ja obožavam Zagreb u magli. Obožavam maglu. Mi smo jako različite osobe. Da, obožavam maglu. Meni je to tako prekrasno. Ali gledam, evo mi pustit priču u vremenu i možda počnemo sa temom današnjom. Današnja tema. Da, i dalje bavimo odnosima, to jest uvijek se bavimo odnosima i mislim da kind of to je di god da radiš u životu imaš nekakve odnose. A danas, kako smo u prošloj epizodi pričali o prijateljskim odnosima, danas pričamo o odnosima unutar obitelji. Wow. Imamo par tema koje smo skupile i od nekih vaših pitanja i od nekih vaših komentara i naše možda unutarnje teme, tako da ćemo danas pričati o odrastanju u obitelji i šta to podrazumijeva i ovi neki odnosi koji se stvaraju i kako mi učimo o sebi zbog tih odnosa u obitelji. Znam da ćemo pričati o postavljanju granica u obitelji. Pitale smo se koliko treba biti lojan u obitelji, šta znači odanost i kad kažu ljudi krv nije voda. Da li je to točno ili nije? Mislim, očito da krv nije voda, ali što to znači? Kako gledaš kemijski sastav i to. Da. Možda ne. Malo ćemo popričati o tom što to znači i eto, da li se slažemo s tim ili ne.
Kao neka demokracija. Mislim da je full zanimljiva tema i koliko vidim u svom radu s klijentima primjećujem da neki ljudi imaju kao već intuitivno razumijevanje da njihovi odnosi danas imaju nekakve poveznice sa odnosima s obitelji, a opet još uvijek vidim i upoznajem ljude kojima ni nakon 5 sati nekakvih razgovora i promišljanja o sebi zapravo još ne padne na pamet, i ne mislim to da je išta loše, nego koliko neki od nas podcjenjuju koliko na njih utječe njihova obitelj i koliko na njih utječu odnosi unutar obitelji. Tako da, ajmo početi sa tim odrastanjem. Ne znam da li si ikad slušala tu jednu žensku, zove se Teal Swan, ima jako puno kontroverzije u vezi nje. Ona je recimo neka, ne znam sad da li ću pogriješiti tako kažem, ali mislim da je i terapeut i nekakav spiritualni nešto. I često onako govori, javno govori, i poslije sam čitala neke kontroverzije, ali budući da ni ja ni ti nismo takve koje apsolutno cancelamo ljude, nego i slušamo što ljudi kažu, i želim to zadržati. Ja sam gledala jedan njen govor o odrastanju i ona je bila rekla djetinjstvo je zatvor. I to mi je bila tako zanimljiva rečenica i ostalo mi je jako mi je to ostalo u glavi, jer ona kaže childhood is prison, i kaže znam da je šokantno to za reći i da je šokantno to za pomisliti, ali zapravo je. I da smo mi na neki način kao djeca zatvorenici unutar obitelji. Ima smisla. Da, i da kao zatvorenici se zapravo prilagođavamo tim različitim pravilima i ne možemo nužno u startu razumjeti i osjećati da smo mi okej, da mi nismo ništa krivo napravili, jer nam je psihološki puno sigurnije da sebe okrivljavamo za neke stvari i da vidimo u sebi uzrok problema. Jer ako ga vidim u sebi, onda ga mogu kontrolirati, onda mogu nešto s tim napraviti. A ako ga vidim u najdraži Pepi, a ako ga vidim u svojim roditeljima ili u svojim skrbnicima, ovdje možemo govoriti o mami i tati, ali to mogu biti različiti ljudi u našim životima. Ako ga vidim u svom primarnom skrbniku, onda stvarno gubimo onaj temeljni osjećaj sigurnosti koji je emocionalno i psihološki najvažniji za naš razvoj. Tako da ta rečenica, djetinjstvo je zatvor, koliko god se možemo sjećati djetinjstva i reći wow, ja sam imala fakat lijepo djetinjstvo. Mislim, ne znam za tebe, ja mislim da ti to neki put psihoterapija ti malo uništi, taj neki osjećaj, meni je bilo lijepo djetinjstvo, sve je bilo fakat super, ja imam puno više sjećanja, mislim da sam to imala i prije zapravo psihoterapija, ali nekak psihoterapija ti to malo rasvijetli, ali imam puno više sjećanja tih nekih trenutaka koji su na mene loše djelovali, nego sjećanja neke bezbrižnosti i da je sve super. Da. To mi je zanimljivo, mislim, ja sam slično to čula od Gabora Matea u smislu da su djeca zapravo pravi narcisti, u smislu kao oni sve shvaćaju osobno, sve je povezano s njima, kao i narcisti kako misle da se sve vrti oko njih, tako i djeca to misle. I onda, na primjer, kad je svađa doma, oni automatski misle da je to zbog njih i tako dalje. Znači, u sličnom kontekstu sam to čula. Što mi je isto zanimljivo nekako, čitala sam nekako knjigu, kak se zove, ne mogu se sad sjetiti, kao Family, nešto, Giro, ta knjiga uglavnom se, bavi se obiteljima i da nije uvijek baš sve tak bajno kako onak prema
vani izgleda. Da je zapravo jako i slično kako smo pričali o prijateljima prošli put, kak mi uvijek mislimo da drugi ljudi imaju više prijatelja, bolja prijateljstva i tako dalje, tako i automatski mislimo o obiteljima, zato što se prema vani samo pokazuje onaj dobar obiteljski život i zapravo nikad se ne pokazuje ona često loša strana, ono što se dešava unutar obitelji i da je zapravo ima jako malo baš tih kao idiličnih funkcionalnih obitelji, ali mi svi mislimo da je to većina tako i da zato što svi imamo taj neki ideal, gledamo filmove kako su obitelji onak super i kad ima svađa, to su onak kao nekakve minor svađe, onako ako ne znam šta ćemo pojesti ručak, whatever. Ali da je zapravo realnost dosta drugačija i da su odnosi unutar obitelji često jako komplicirani, da ima jako puno odnosa između roditelja i djece koji nemaju odnos zapravo ili imaju jako teške odnose i to mi je zapravo bilo dosta zanimljivo. Zato što kad ja razmišljam, isto imam više kao feeling ok, mislim imala sam lijepo djetinjstvo, ali sad nemam baš onak sjajne obiteljske odnose, ne mogu reći da su onak najbolji. Ali uvijek imam neki film kao da sam dosta u manjini što se toga tiče, ali zapravo je to obrnuto. Norma, da. kind of. I baš mi je zanimljivo da si spomenula i nakon što si spomenula ovo što Gabor Mate kaže da djeca imaju nekakav zapravo narcisoidni pogled, što ne mora nužno uopće značiti ništa loše, da se razumije. Da, ne, to je samo on to isto kaže kao to je karakteristika, to je normalno i to je dobro tako. I nije kao u nekom trenu ti izrasteš iz toga zapravo i shvaćaš da nije sve povezano. Neki ljudi ne, ali... Da, nekim ljudima je sve povezano s njima, ali... Da je to prirodno. Da, to nije patološki nužno. Da. I isto tako postoje, i onda si nakon tog spomenula ovo da često obitelji zapravo na van projiciraju nekakvu sreću i idilu. I ima obitelji koje intenzivno projiciraju idilu i sreću. I ja volim to nazvati, sad ne znam, vjerojatno negdje stvarno i u literaturi se to tako naziva, ne kažem da sam ja izmislila tu toplu vodu, ali ja to volim isto karakterizirati narcisoidnom dinamikom obiteljskom, narcisoidnom kulturom obiteljskom, u kojoj unutar 4 zida se odvija nešto, ali na vani imamo savršene slike obiteljske, svi smo savršeni, svi smo savršeno obučeni i mislim da je to vjerojatno sad i potaknuto još društvenim mrežama. Prije to možda ni nije bilo jer nismo imali društvene mreže, ali uvijek se vani, zapravo izvana izgleda kao da je sve savršeno, kao da je sve lijepo, mirno, divno, bez ikakvog konflikta. I zapravo se stvara jedan, kao što mi kao osobe nužno stvaramo jedan fake self, samo što je poanta u životu da ne počnemo stvarno živjeti taj fake self, nego da razumijemo da postoji i nešto autentično nama. Tako isto obitelji mogu stvarati jedan fake self. I kad sam bila na art terapiji, na edukaciji za art terapiju, imali smo i taj neki modul sa obiteljskom terapijom i jedna obitelj nam je došla u seansu i onda smo mi svi zapravo gledali kako on radi s tom obitelji. I onda nam je rekao nešto jako zanimljivo, što mislim da je jako važno za sve koji slušaju, pogotovo u ovoj temi obitelji. Nekako sad što više pričamo, mi se čini kao da je to tako, je duboka tema, nije nam možda ni dovoljna jedna epizoda o tom, ali on je spomenuo da kad roditelji dovedu dijete koje je kao crno pače obitelji, koje je problematično, to jedno dijete iz obitelji je problematično, da je obično to dijete zapravo prikaz, na njemu se ispoljava i na njemu se zapravo na njemu se vide simptomi cijele obitelji. I možda i obitelji generacijama prije. Znači, sveg nečeg što se odvijalo prije, što se onda kao prelomilo na tom djetetu. I on kaže,
uvijek kad mi dovedu to dijete koje je problematično, ja uzmem cijelu obitelj kužim. u terapiju. I mislim da je to važno za sve koji se možda eventualno osjećaju kao da ne pripadaju svojim obiteljima i kojima se govori da upropaštavaju obitelj, kojima se govori da se zbog njih svađa, da joj vidiš da nema tebe, mi bismo svi mi bi svi bili u redu, mi bismo se svi slagali, ali eto ti stalno moraš, pa zbog tebe svaki ručak mora biti ovakav, onakav. Ne mora nužno biti. Znači, ne kažem da uvijek nije i da nikad niste vi krivi, nije ni poanta ko je kriv, ali vrlo često se može ispod tih svađa, ispod tih optužbi zapravo vidjeti obitelj koja na podsvjestan način, znači ja ne mislim da je to nikakva teorija zavjere i netko se urotio protiv vas i obitelji, ne znam, mama, tata i brat na jednu stranu pričaju o vama, pa onda idu protiv vas, ali to se neki put dogodi kao da podsvjesna ta obiteljska dinamika se ruši, ti narušavaš taj naš narcisoidni fake self. Znači, zbog tebe mi ne možemo održavati ovu iluziju da je sve savršeno. I to je često i dijete koje će raditi na sebi i koje kaže ja ne želim ponavljati. Curse breaker. Ja ne želim ponavljati ono što sam vidjela ili video u obitelji. To je dosta zanimljivo zapravo i općenito znam jako malo o tome, ali te obiteljske konstelacije su mi jako zanimljive. Baš su mi to jako zanimljive. Možemo nekad nekog pozvati koji se bavi obiteljskim konstelacijama. To bi bilo baš zakon. Krenula sam čitati o tome i jako je komplicirano zapravo i kao koliko kad imaš taj family tree i onda kad vidiš ponavljaju se isti problemi zapravo već na generacijama i sam se onak preljeva iduću generaciju. To mi je tako zanimljivo i onda se pitaš kao, ne kužim kao zakaj moj sin ima problema, ne znam, s alkoholom ili s ovisnošću, a zapravo kuži i deda je bio i kao i njihov i kak se to samo onako nasljeđujete nekakve. To je jako zanimljivo. Da. Ali, i često se dogodi da ta djeca i to jest te osobe u obitelji koje su generational curse breaker su i prve osobe koje su dovoljno svjesne sebe da mogu i proživjeti tu patnju cijele te svoje obitelji. I osobe koje će stvarno otvoriti, imati otvorene oči dovoljno da kažu ej, nešto ne funkcionira, nešto ovdje ne funkcionira u ovoj obitelji. Tako da za sve za sve ljude koji možda se ne osjećaju prihvaćeno u obitelji ili koji se osjećaju kao da su oni na neki način posebno loši ili posebno nenormalni i posebno krivi ili odgovorni za stvari koje se događaju u obitelji, hang in tight. Vrlo vjerojatno ste vi jedini koji stvarno vidite da obitelj participira u konstantnom zapravo pokušaju da se održava jedna lažna slika i to se vraća na ovo što si rekla na početku, zato što svaka obitelj ima svoje probleme i svaka obitelj ima konflikte i jednostavno, kao što smo već spominjali prije, kad god pričamo o odnosima, u svakom odnosu će biti konflikta ako su ljudi dovoljno autentični. Da. Znači, čak i ako je obitelj skladna i stvarno savršena pod navodnicima, to znači da netko nije autentičan u toj obitelji. To znači da netko, to se može manifestirati kao lažni životi, to se može manifestirati kao nekakvo skrivanje i neizražavanje svojih pravih osjećaja ili misli, a obiteljski odnosi su utoliko specifični što i možemo sad malo pričati o toj odanosti, jer imamo taj neki pressing kao obitelj je nešto sveto i obitelj je nešto važno i nećeš obitelji nećeš napraviti nešto što bi možda mogao napraviti prijatelju, jer eto, obitelj je s tom tu od početka, obitelj će zauvijek biti uz tebe, i često kad čujem
te riječi kao odanost ili, na primjer, privatnost. Ne smije se pričati kao o Aha. stvarima unutar obitelji. A. Ne smije se pričati vani ili nemoj da ljudi znaju s čim se mi bavimo. Neki put to može biti i znak manipulacije u obitelji. I koliko se često koliko nas se može ono posramiti kad se bilo kad suprotstavimo obitelji i reći ono da, ali to ti je obitelj, oni su dio naše obitelji. Evo, odmah kao ja to dobijem taj neki osjećaj u prsima, jer ja baš onako osjećam da mi je to velika tema i da će to biti tema koju ću ja dosta još prorađivati na nadolazećim terapijama, kak sad trenutno nisam u terapiji, ali već sam dogovorila od početka iduće godine opet ću početi. Jer mi je to nešto, nije da me sad muči svakodnevno ili da ne mogu živjeti zbog toga normalno, nego baš imam jako kompliciran odnos sa obitelji s tatine strane i to ne znam ni kako bi to opisala, ali to je nešto što mi je ostalo dosta nerazriješeno. I to je nešto što mi je uvijek tu negdje iza u glavi, kao trebala bi se možda javiti tim ljudima, trebali bi ovo, trebali bi ono. I baš onak si nisam načista još s tim. I kao, neko će reći, ali to ti je obitelj. I kao, ok, bile su to neke greške, bla, bla, ali svejedno je to obitelj, uvijek će biti tvoja obitelj. I kao, to ti je onako mogućnost da održavaš kao nekakav odnos sa ocem, iako on preminuo i kao da mi je to kao zadnja šansa za nekakav pomirenje, odnos, bla, 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 whatever. Ali s druge strane si mislim, ok, mislim, to je njegov život bio i kao on odlučio onako, to jest osnovat neku novu obitelj i sad, meni ful teško sad, ja imam polubraća s tatine strane i nekako njih nikad nisam doživjela kao polubraću, više je odnos kao, ja sam kao neka teta, Da, su mlađi. Su onak 25 godina mlađi od mene. I sad ja nemam trenutno nikakav kontakt ni s njima, ni sa ženom od tate. Ne znam kako sam žena, bivša žena. Udovica zapravo, da. Trenutno nemam nikakav kontakt s njima. Ne zato što onak nužno ne želim, nego trenutno jednostavno nemam mjesta za to u mom životu. Malo sam sebična što se toga tiče, ali kao teško mi je održavati taj neki kontakt kad nemam osjećaj da mi je to dio obitelji. Jako teško mi je općenito opisati cijeli taj kaos. I to je nešto što me kao muči, ali, kažem, normalno mogu živjeti, ne? Ali to me negdje uvijek stalno u pozadini mozga. Negdje zašto si se duboko... tog sjetila? Oprosti što te prekidam. Zašto si se tog... Zbog tog srama, baš kao to ti je obitelj i ti moraš kao održavati te odnose i ti obitelj je onak sveta stvar i sad kako god da je obitelj, to je tvoja obitelj i ona je tu do kraja života. I baš onak ja čim to čujem, mene onak krene to onak kuhat u prsima, pritisak i kuha se nešto u meni, zato što nisam baš kao na čisto s tim. I baš mi je to, meni to teško. Ali to je isto zanimljivo kad idemo u definiciju obitelji, ne? Da. Zapravo, to je tvoja obitelj zato što je zato što je tvoj tata, mislim, zato što se na taj način povezani nekako krvlju, ali možda, mislim, ne znam da li si imala ikakav odnos i prije s njima, neki dublji ili više bog. Imala sam nešto, ali više kao jer moram, ne jer sam htjela, mislim. Jako je to teško kad si ti već odrasla osoba
Da, I onda znači ti neko nisi- to servira kao, Da. evo, to su sad te naše odluke, mi ćemo se sad vjenčat, znači ti imaš tu novu osobu i kao ja nemam ništa protiv nje, dapače, Da. stvarno, ok nam je odnos bio skroz, a kao ona je sad trudna i kao ti ćeš još dobiti, i kao, znači, već sam jako formirana osoba bila, Da. živim daleko, nije da smo se mogli onak viđati stalno Da. i ne možeš s malom djecom baš tak. Mislim, Pa možeš, da, ali moraš stvarno biti često tamo. održavate neki odnos svjesni i da, teško je to. Uglavnom, ja imam jako puno razumijevanja i empatije prema ljudima koji kažu teško mi je, i prošle epizode sam rekla da mi je općenito teško održavati odnose, ne? I onda je to isto jedan dio toga, teško mi je održavati takve odnose, s tim da onak tipa mamu nikad ne bi onak dovela nekako pitanje ili mog brata ili ne znam baku, dedu s mamine strane. To je meni obitelj, to je moja obitelj doslovno. I sve ostalo je onak periferno, kao ok, tu ste, ali ne zanima me baš previše. Ali to je isto povezano ono sa odnosom koji su i oni izgradili s tobom. Pa je, apsolutno, da. Mislim da je bitno da se svi onako zapitaju i zapitamo, ok, netko mi je obitelj, ali kakav odnos ta obitelj gradi sa mnom? Jer mi nemamo odnos samo jer smo obitelj. Mi imamo odnos zbog nekih drugih interakcija. Da. Svakodnevnih ili jednom tjedno ili jednom mjesečno ili jednom u godinu. Ja imam obitelj koju doslovno vidim jednom godišnje, ali tad kad ih vidim, to je ugodno iskustvo, ugodno, vidim da se netko zanima za mene, vidim da netko želi i da meni bude ugodno, vidim da me netko ne želi dovesti u neugodnu situaciju ili staviti neki pritisak na mene, nego me prihvaća jer sam obitelj, takvu kakva jesam. Se sad malo idealiziram, ali u principu je to. I onda meni neka obitelj koja je mislim, moja obitelj gdje mi smo svi dosta povezani na neki način u smislu moja pokojna baka, znači s tatine strane, o kojoj puno razmišljam i spominjam ju. Ona i njena sestra, znači one su stvarno, njima je ta vrijednost kao obitelj je stvarno bila, to jest je ukorijenjena, zato što je bakina sestra živa, ukorijenjena i one su je prakticirale i stvarno pokazivale nama šta znači da ti je obitelj vrijednost. Ne na taj lažni način, joj mi smo obitelj, zato moramo svi biti dobri, nego ja ću ti pokazati što znači kad se ja naljutim na tebe, kad se ja ne slažem s tobom, ali kažem svejedno te volim i ne slažemo se, želim ti reći da se ne slažem u vezi tog, jer mislim, ja sam znala i razljutit baku i ne znam, ona je mislila da ne smijem hodati okolo s poderanim hlačama i da ne smijem dolaziti doma u 5 ujutro i to su sve neki njeni bili nazori za koje sam ja mislila da su staromodni i prekonzervativni i, kak da kažem, antifeministički možda čak. Ali ona uvijek meni pokazala, ok, ja ću ti reći da se ne slažem s tobom, ali ću ti istovremeno dati do znanja da te prihvaćam, da te volim, da si uvijek tu dobro došla, da imam, ne znam, topli ručak za tebe i da ću onda napraviti da je za ručkom ugodno. Iako sam ti možda 5 minuta prije ručka rekla nisi trebala, ali neće se nastavljati ta tenzija, Evo, tu je nažalost mikrofon stao, ostatak ćemo snimati u drugom dijelu, a do tada nam uživajte. Ćao!